Shalom, ndabaramukije cyane mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu. Ndabaye kaze mu kiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Ijambo ry'uno munsi ndashaka kuvuga hejuru yo gukobza mu masengesho. Hari ijambo ryanditse mu gitabo cy'Abami rivuga ngo uze wumve gusenga kwabo no gutakamba kwabo uri mu ijuru ubaroranirize ibyawo. Hari ibyacu bitaba biroranye, ariko gusenga kwacu kuroranya ibyacu. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyakozwe 12. Maze nko muri ico gihe umwami Herode ata mu maboko bamwe bo mwishengero ngo abagirire nabi, yicisha inkota Yakobo mwene nyina wa Yohana. Maze abonye ko bihimbaye abayuda, ariyongeza afata Petero, hari mu minsi y'imitsima itambiwe, yiyongera Petero. Amaze kumufata amushyira mu ibohero, amuha abasoda 16 kumurinda, ari bane agira ngo amushikirize abantu Pasaka ishize. Umurongo wa 5 niho uhagaze mu butumwa bw'uno munsi. Nuko Petero arindirwa mu ibohero, ariko bishengero baramusengera batakambira Imana bakobesha. Haleluya. Abishengero baramusengera batakambira Imana bakobesha. Bene data, iyo Petero bataza kumusengera yari gupfa kuko Yakobo yapfuye. Yakobo yarapfuye, amaze gupfa abishengero ngo bahuze umutima n'inama, barabwirana ngo ko Yakobo yarapfuye na Petero nawe baramufashe, bamushize abasirikare 16 niba murinda. Ashitse no mwibohero bafata imigozi baramufunga amaguru, ngo baja hamwe bahuza umutima n'inama, baravuga ngo Mana, Yakobo yarapfuye na Petero nawe. Haleluya. Bene data, gusenga kwacu kuzagukura hahandi wifuza kuva. Gusenga kwawe ngo bashira mu mwete, barara ijoro ryose ngo Imana yumva gusenga kwabo, yamaneza riroranye byacu ngo yumva gusenga kwabo. Reka nsome umurongo wa 6. Ku munsi Herode bwaca amumashikiriza muri iryo joro, Petero yarasinziriye hagati y'abasoda 2. Haleluya. Aboheshejwe iminyororo 2, abateramyi bari ku rugi barinda inzu yibohero. Maze umumarayika w'Umwami Imana amuhagarara iruhande. Haleluya. Umuco ubonesha mu nzu akora Petero mu rubavu, aramukangura ati vyuka n'ingoga. Iminyororo imuva ku maboko irakoroka. Haleluya. Hari ibintu byinshi babibosha abantu, hari ibintu byakarande babibosha abantu, hari ibintu byinshi Satani atanga kubohesha abantu. Reka ndakubwira ikintu kimwe kizotuma iyo minyororo ya Satani ikoroka, izo nzugi zibomagurika, n'ubuzima bwo gusenga. Kandi gusenga dufise umutima wizera, gusenga dushishikaye. Iminyororo Petero hefu aravuga ngo Petero yarazi ngo ariko ararota, ngo arahaguruka mu basirikare 16, mwibuke imiryango irugaye hose, ngo bamubwira ngo nkurikira, ngo baragenda ku muryango wa mbere, ku muryango wa kabiri, ngo bageze hanze Petero we yarazi ngo ariko ararota, ngo bageze hanze ngo amenya amakuru ko atari ko ararota, ngo ahubwo Imana yarungitse marayika wayo. Reka ndakwifuriza kino kintu, marayika wayo amanuke ku buzima bwawe, acagaguye iyo minyororo. Hariho marayika w'Umwami Imana yiteguye kuza. Haleluya. Ndakwifurije gusenga, hariho marayika w'Imana yiteguye kuza kugira ngo acagagure iyo minyororo. Aho hantu Satani yakuboheye urashobora kuhava uyu munsi ufashe decision nziza yo gusenga. Petero aragenda agera ku nzu bariko baramusengeramo, aradodora. Umukobwa wakora muri urwo rugo witwa Roda ngo yumva ijwi rya Petero. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umunezero ngo ubuza Roda kugurura, ngo ubuza Roda kugurura, umunezero ubuza Roda kugurura, ngo arirukwanga asubira mu nzu, arakoma induru, arababwira ngo Petero ari hanze. Bamwe muri bo baramubwira ngo oya urabeshe n'umuzimu we, aravuga ngo Petero ari hanze, Petero ari hanze. Buguruye babona Petero ari hishe. Haleluya. Arababaza ngo tubwire amakuru ngene byagenze. Aravuga ngo nari ndyamye nsinziriye, marayika w'Umwami Imana aratankoraho, arasohora. Haleluya. Aramubwira ngo sohoka Petero. Oh haleluya. Dufite Imana izikura mu nzu y'imbohe, dufite amasengesho azakura mu nzu y'imbohe. Shishikara gusenga. Umunsi Daniyeli yamenye ko basinye icyandiko yuko utazosenga umwami Nebukadineza,
bazomubaha bakamuta mu gobo rw'intambwe. Haleluya. Nk'uko yari asanzwe abikora, niko Daniyeli mu gitabo cya Daniyeli avuze, kuko bwari ubuzima bwiwe, kuko bwari ubuzima bwiwe. Haleluya. Bwari ubuzima bwa Daniyeli. Arabwira umwami ngo igihugu cyose ko kiragusenga, ariko twasanze umuhungu umwe, umuntu umwe witwa Daniyeli. Ngo kubera yaramukundaga, baravuga ngo ngo burangene yo mukiza Daniyeli. Daniyeli byagenze njewe tuzadusenga Imana imwe gusa rodende. Haleluya. Baragenda bamuta mu gobo kw'intambwe, yamasengesho yasenze, bwa buzima bwo gusenga. Ngo wasanga marayika yamaze gushika indani, ngo afata za ntambwe, Daniyeli araryama arasinzira. Ngo bukiye mu gitondo, umwami araza arahamagara ngo Daniyeli we uracyariho? Aravuga ngo mwami, ngo nabone se imbere y'Imana ntacyo nacumuye, n'imbere yawe ntacyo nacari muzima. Bavandimwe, mureke ndababwire, dukovye mu gusenga niho hari mwisho yawe. Igisubizo cyawe kiri mu gukovya mu gusenga. Gushishikara gusenga harimo igisubizo cyawe. Ubuzima, twubake ubusabane bwacu n'Imana, twubake ubusabane bwacu n'Imana, tubeho mu buzima busenga. Hari iminyororo Satani agerageza kubohesha abantu, hari ibyo agerageza kuguta, hari ibyo agerageza kugushirako, ariko dufite Imana izisenyagura iminyororo, igizikuraho ubwami bwose bw'umwijima ku buzima bwacu. Ndakwifurije gusenga, ndakwifurije gusenga. Ni umugabane utazokwakwa, umugabane utazokwakwa. Yesu abahezagire cyane. Ndabifurije gusenga ubuzima busenga. Barakovya, abitorero baramusengera bakobesha, marayika w'umwami Imana aramanuka. Yesu abahezagire. Mwami Yesu, duhe inzara n'inyota byo gusenga, duhe ubugushishikara. Hari ibyo Satani yaboshe mu buzima bwacu, hari ibyo yagiye akora hirya no hino mu buzima bwacu, ariko turagufite. Haleluya. Twongereza imbaraga zo gusenga, twongereza imbaraga zo gusenga, zo gukuraho icyo cyose yakoze mwami. Twongereza imbaraga zo gusenga, twongereza ubuzima bwo gusenga. Yaravuze Salomo yandika ngo uze wumve gusenga kwa buri mu ijuru, ubaroraniriza ibyabo. Hari ibyacu bitaroranye, hari ibyacu biri mu mwijima, ariko duheze imbaraga zo gusenga. Turazi neza ko tuzotabagwa. Icubahiro kibi cawe mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen.